tugiye kwerekeza muri ekipe ya APR FC. Harimo umweyo uteye ubwoba kabisa. APR FC igiye gukora impinduka ziteye ubwoba. Tugiye kurebera hamwe ibiri kuvugwa hanze ngaha, birakomeye cyane kabisa. APR FC bamwe mu bakinyi b'abanyamahanga yaguze bagiye kujyanwa muri Marine kabisa. Andi makuru nuko kabisa APR FC nkuko tugiye kubigarukaho igiye gusubira ku bakinyi b'abanyarwanda, akaba ariyo yongera gukoresha nkuko byahoze mu myaka yashize. Ibi byose tugiye kubirebera hamwe. Tugiye kureba bamwe mu bakozi ba APR FC birukanywe. APR FC kabisa ubuyobozi bushya burimo buranyuza umweyo muri staff ndetse no mu bakozi mu buryo butandukanye. Nimba tarakanda subscribe kabisa, gera ugire kabisa, ni ibintu byiza cyane. Dutangira nuko kabisa chairman mushya waje kuyobora ekipe ya APR FC kabisa, akaba yatangiye kunyuza umweyo. Urutoroshi kabisa runini rwatangiye kunyura mu bakozi ba APR FC. Bamwe mu banyamahanga muri phase retour bakaba bazajyanwa muri Marine FC kabisa. Abakozi birukanywe harimo videography kabisa, Gerogine kabisa, uriya mukobwa wafataga video za APR FC wapostingaga utu video twa APR FC, aho uwo kabisa akaba bakaba yahinduriwe inshingano, akaba yagiye gukorera Kimihurura, akaba agiye kujya akorera muri office kabisa. Bamwita Desire Ndanda kabisa, akaba yari umutoza w'abazamu kabisa, aho yafatanyaga na Mugabo kabisa. Uyu nawe akaba yirukanywe, akaba yamanuwe mu nshingano, akaba yajyanywe mu bana bato cyane, akaba yagiye gutoza abana bato ba APR FC kabisa. Ndetse n'abandi APR FC yakoze impinduka zigera kuri enye. Ndagira ngo babwire ngo ntago byoroshye